Manipur lenga ki Department of Horticulture and Soil Conservation ki lamjing amadi meeting makhada puthokpa manifest ki process toraba tongan ba packaged food amasung juice ki brand sing ngasi Chief Minister 𝗍𝗏𝗡 miyam da lanthokre Chief Minister's Secretary ki Darbar Hall da pangthokiba value chain marketing of quality local horticulture products through brands building ki scheme makhada makhal makha kya gi process food brand sing puthokpagi thoram aduda Education Minister T.S. Basanta Kumar, Water Resources Minister 𝗠𝗏𝗢 𝗎𝗓𝗡 MLA K.H. 𝗎𝗏𝗡𝗏 MLA 𝗧𝗢𝗡 𝗙𝗢𝗢𝗏 Horticulture and Soil Conservation ki Director 𝗑𝗥𝗢𝗢𝗏 masu saruyaki Ukhrul District tagi yauna tongan ma mafam sing dagi lakpa food processing industry ki entrepreneur sing su thoram aduda sarukyaki Horticulture ki Mission Director 𝗑𝗥𝗢𝗢𝗏 ngasi launch story ba process food brand sing asina state lengang na hona zarakpada chauna mai pakpani haina lowa haiki. Masigi function assist samna thamjarabada yamna chawna mai pakpagi adu achievement ki celebration amani haina ai han thamjage masigi damakta koi wan honani ba lamda masigi pothok kaya bu process form da ko market level packaging to kana yam fazaba branding kaya mu to na uthopi ba entrepreneur ichali now putting up to yamna department ki maikeli thagase tasena scheme si koi honorable chief minister na horticulture ki minister hoina charge ubili ngai ta 2020-21 sta launch to the scheme amani keruki cha hai ba ko tuga scientific name da indian penguin na tsuai ko product se upgrade to ja ki ko aduga ani su daina kasama broccoli kasama ka kullaga kano broccoli style to laga ki cookies tu kano to puthok cha si kadong mayam de ki to jare Chief Minister 𝗍𝗏𝗡 hauzik Manipur gi chanaba pothok sing asi quality leina puthokpa hobaga loinina mapanda export tawba hauri haiki mayam ko sing de bayade sen dan de bayade sapu dambi de picture de bayade tangari ko crisis ko tangani adu development gi mayam gi position ko clip bayade adu ngasi horticulture gi ai matam khra pairam mani mamangi tamda horticulture madai sep ama mayamgi mapandagi sep amai samam na honorable cold storage legamde mayamgi product mayamsi poraga akoi thamam nei pieba season loi gre coffee khangde ama khangde loi gi bakha chawne loi do pala mangwa komla khangde sampra khangde odu de am pom na yang kana ko cold storage se to si manga ru kuma sarmani ko gi leisure ba potho kharase value leina season adu yam ngai no je koi outside the export to si packet ke si quality le le ngasai bi mam na hai do si uri chaning ni do meaning ni hai do a first impression last impression na yeng magi pose ko aduna yam ngai ngasai ki chilja mayam hungry ba startup ki many things ji kano de 100 crore kano gi koi gi one family one livelihood ki paisa tara le mayam fajana changa da systematically dong ma dam da loini ya